Ja sam Milena Stević, profesionalni šminker i edukator, koji je u poslu od 2007. godine. Kroz svo to vreme, kroz moje ruke prošlo je preko 15.000 našminkanih lica, a od toga jako puno mladi koje su me naučile da svoju veštinu komunikacije podignem na najviši mogući nivo kako bi njima obezbedila kvalitet, ali na kraju dana i zadovoljstvo i da se osjećaju lepo u svojoj koži. I jedva čekam da svo to znanje ti prenesem u ovom master klasu, nakon kojeg ćeš tačno znati kako da komuniciraš, da se postaviš prema mladi i da ona, pored kvalitetne šminke, dobije i lepo iskustvo kada izađe iz tvog salona. Pričat ću ti i o tome koje su nezgodne stvari koje mogu da se dese to jutro pred dan venčanje i kako ti kao profesionalni šminker da utičeš na to. Isto tako, naučit ću te kako da iskomuniciraš vezano za probu šminke, kako da zaista čuješ svog klijenta i da razumeš koje su njemu bitne stvari kada je šminka u pitanju, ili čak ako se desi da mu na kraju šminkanja nešto smeta, na koji način da dođeš do rešenja. I ne samo to. Na kraju Bridal Master klasa naučit ćeš da budeš profesionalac koji zaista čuje i razume svog klijenta i ovo ćeš moći da primeniš na svim segmentima poslovanja. I zato jedva čekam da počnemo.